N'amakuru y'ingenzi agezweho muri iki gitondo. Kuri ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwemeza noneho ko Kivu Republic kera kabaye igiye kubaho. Ese iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeza kwigaragaza nkaho ititaye ku bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse igakomeza kwereka Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko hari ibyabura cyangwa se hari ingoroji muri politike ye, byaba bihagaze gute? Uyu munsi tugufitiye amakuru akomeye cyane ndetse yakomeje kugenda agarukwaho n'abasesenguzi batandukanye. Kuri ubu M23 kera kabaye igiye guserebura ko Amerika yemereye guhabwa igihugu. Bigenze gute? Hari telefone y'igitaraganya yahamagaye muri M23 ibamenyesha ibyerekeranye na Kivu Republic. Ese ni ukwigenga kwa Kivu cyangwa se ni ukwiyomora kwa Kivu kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Wowe urabyumva gute? Reka dusangire ijambo muri aya makuru. Urebe hano munsi handitse commentaire, utwandikire igitekerezo cyawe maze turushaho kugenda tubana 5 kuri 5. Ariko kandi nyaboneka dutera inkunga. Urebe hano munsi handitse like, udukandire like. Urasikubemeje kuzahorana natwe byiteka ryose, ndetse urasikubushimangije yuko uzahora uri nimero ya mbere mu kubona ibiganiro n'amakuru tudema gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Nkuko mubizi rero, M23 imaze igihe kinini cyane mu rugamba, imaze igihe kinini cyane ihanganye na guverinoma ya Kongo. Ahangaha barimo bararwanira uburenganzira bwabo. Bakomeje kugenda babigarukaho, bakomeza kugenda babyereka amahanga. Baravuga ngo abanyekongo ariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bakomeje kwicwa ndetse no kwimwa uburenganzira bwabo. None amahanga naturengere. Igihe cyose M23 yasabye ibi ntago yigeze yumvwa, ndetse uku kwirengagizwa ni kimwe mu byatumye bafata imbunda berekeza ku rugamba. Ibi ntago ndibwirwe mbisubiramo cyane kubera yuko musanzwe mubizi. Ahubwo reka nkubite mbangura nerekeza kuri inkuru nziza cyane yumvikanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yerekeye kuba iyi M23 noneho kera kabaye igiye kwiyomora kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe baragira bati Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ihutisha ibikorwa byo kuba wahindura constitution cyangwa se itegeko nshinga, kubera yuko uku guhindura constitution ku ruhande rwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo niyo tike ya mbere cyangwa se niyo nzira ya mbere yihuta iri butume iyi M23 iza kubona Kivu Republic. Ese iyi telefone bivugwa ko yahamagaye muri M23 yahamagaye nde? Hashize igihe M23 iri mirwana bikomeye no kubona uburenganzira bwo kujya gufasha MLDP twirwaneho. Gutsindwa gukomeye kuri gukomeza kubaho ku ruhande rwa coalition FARDC ntabwo biri guturuka ku kuba ya FARDC ibikoresho yari ifite noneho bitagihari. Oya, ibikoresho biracyahari, abasirikare babikoreshaga nabo baracyahari, ariko impamvu nyamukuru iri gutuma iyi M23 na MLDP twirwanaho biri gutsinda coalition FARDC, icyambere biri guturuka kuri support yatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigendeye ku kiguzi cy'amabuye y'agaciro yajyaga acuruzwa Abashinwa n'Abarusiya. Kuri ubu ari gucuruzwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku giciro gitoya, ariko Amerika igahereza uburenganzira iyi M23, ndetse hakiyongeraho n'ikindi kintu gikomeye cyane abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho cyitwa ko iyi M23 iri guhabwa ibikoresho. Ibi ngibi birakomeye. Amakuru aravuga ko M23 yakiriye telefone iturutse mu biro bikuru byo kwa Perezida Trump, bababwira yuko ari abambasaderi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kugira ngo babone amabuye y'agaciro yiganjemo coltan, kubera ko izi coltan yabaye imari ihambaye ku isoko mpuzamahanga, ndetse kugeza aka kanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba ariho zishyize umutima. Bikavugwa ko bahawe ibikoresho bihambaye biri kubasha gusubiza inyuma coalition FARDC, akaba harimo amadrone bahawe ari nayo yagize uruhare mu gutuma abasirikare hafi 300 ba coalition FARDC bitaba Imana cyangwa se bagwa mu mirwano yabereye Poezelo ndetse ikanabera kwa Murima. Ibi ngibi ni ibintu bikomeye
Ibi ni ibintu bihambaye, ariko noneho abatandukanye ndetse nawe dukurikije ushobora gusanga kwibaza ngo ese noneho ibi ngibi bihurire hehe no kuza gufata igihugu cyangwa se kuba iyi Kivu Republic yaza kwiyomora kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi balkanization irashoboka cyane. Uti kubera iki? Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo yagaragaje ko kuba ifite ibice binini birimo n'umutungo kamere uhambaye ari nta kintu na kimwe bari bumarire abaturage, kubera yuko mu gihe cyose bamaze bagenzura ibi bice M23 yabambuye nta kintu na kimwe cy'iterambere bari baragejeje ku baturage. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwayo ikoramo ishaka kwereka isi yose ko ari umucunguzi, ndetse ikereka isi yose yuko ari ifite kapasite yo gukiza abantu bose. Noneho uku kwigaragaza uku bagahita bavuga ngo dushingiye kuri iyo politike yacu M23 iri gukora ibintu biri massive cyangwa se birenze ibyo twe dusaba, barimo bakorera abaturage ibintu biri spectacular. None M23 tubahaye green light, ni mugende mufashe MLDP twirwaneho, abaturage bo mu Minembwe aba banyamurenge bareke gukomeza kuza kwigaragambya za Washington DC na hehe. Noneho mubufashe iyi MLDP twirwaneho, musubize inyuma coalition, kubera ko turabizi yuko nitubahereza iyo green light muri bubasha kubasubiza inyuma nta zindi nteguza. Nimumara kubasubiza inyuma mubashe gusekiriza aka gace, muhereze abaturage ubuzima bwiza, noneho natwe tubyungukiremo, mutugurisha amabuye mu mahoro. Hakaba n'andi makuru avuga yuko abakora business cyangwa se abanyabusiness b'Abanyamerika basanzwe bakorera muri teritwari ya Fizi, abangabo bagize uruhare mu gusaba ubuyobozi bukuru. Noneho barangije bavuga ngo iyi M23 na MLDP twirwaneho systeme bafite yo gucungira abaturage umutekano no gutuma business zigenda neza, iramutse ibaye applicable mu bice turimo, byadufasha ndetse bikanatuma tuza gutsinda cyangwa se tuza kurushaho kugira amahoro kuruta uko twakomeza guhangana n'izi nyeshyamba za Wazalendo zifatanya na coalition ya FARDC, kuko zihungabanya umutekano bigatuma na business zacu zitagenda neza. Ibi rero nyuma y'uko ngo aba banyabusiness bitangaje, niho Washington yahereye ishimangira kurengera abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo impaka ku bihano byari byarafatiwe abasirikare bakomeye ba M23 zari zikomeje. Wakwibaza ngo kubera iki noneho iyi M23 yafatwaga nkaho ari ikizira mu maso ya Amerika, noneho igiye guhinduka impamvu yo gutuma Amerika iza ngo kurengera abaturage bo muri Repubulika igiye guhinduka impamvu yo kuba Amerika iri buze ngo kurengera abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi basanzwe barebana ayingwe. Nawe ibyo bintu bitekerezeho, wibaza ngo mbese habaye iki? Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje yuko guhagarika ihohoterwa rikorerwa abasivile cyane cyane abagore n'abana bari mu bice birimo amakimbirane biri mu ntego z'ingenzi zikorwa cyangwa se z'ibikorwa byayo byo guteza imbere amahoro, ubutabera no kubahiriza uburenganzira bwa muntu ku rwego mpuzamahanga. Ni ukuvuga ngo ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Loni yafashe ijambo aravuga ngo twebwe turareba tukabona ibikorwa byose birimo bikorwa na M23 biri valide cyangwa se bifite agaciro gahambaye ko kugaragaza uburyo iyi M23 iri kurinda abaturage, ndetse banagaragaza uburyo ifatiye runini abaturage batandukanye. Wakwibaza ngo iyi Amerika kisanzwe ivuga ko iyi M23 igira uruhare mu kwica abaturage, noneho habaye iki gitumye ihindura ibitekerezo? Icyabaye nta kindi ahubwo nuko hinjiyemo iyo systeme y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho yatangiye gukorana business mu buryo bwa hafi ni M23, kabone nubwo bya bihano byari bihari. Ibi bihano bikaba byaravugaga ko nta muntu n'umwe wemerewe kujya gukorana business n'abafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko Amerika yarabisuzumye irareba ibona irimo irahomba ikintu gikomeye, ibona irimo irahomba aya mabuye y'agaciro ariko rezwa mu Bushinwa,
iravuga ngo ntabwo tuzigera tubitinga, ntabwo tuzigera dutsinda Ubushinwa ku isoko mpuzamahanga igihe akomeza kudutwara ibintu by'ingenzi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niho rero hahise haturuka iyi principe y'uko iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangira kwegereza M23, ariko kuko idashobora kubivuga mu buryo bweruye, bahitamo kubicisha mu kuvuga ngo abasivile, abaturage b'abasivile bakenewe kurengerwa, bakenewe kugira ubuzima bwiza, bakenewe kubaho badahura n'ibibazo. Rero M23 ibi birimo birasunika kwiyomora kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera yuko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo arajwe inshinga n'ikintu icyo ari cyo cyose cyakorwa cyamugumisha ku butegetsi, kabone nubwo abatavuga rumwe nawe bibumbiye muri coalition ya C64 bagiye Burundi, abatandukanye bakavuga ngo bagiye kubatizwa ngo bayoboke Tshisekedi, ariko bo batangaza yuko uko bagiye ariko bagarutse. Bino bintu bisobanuke neza, bishatse kuvuga ngo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagiye yibwira yuko agiye gukonvinsinga cyangwa se kumvisha abatavuga rumwe n'ubutegetsi nawe, kugira ngo habeho uburyo bwo guhindura itegeko nshinga, nubwo aribyo M23 yashakaga kugira ngo ihite ibona Kivu Republic byoroshye, ariko biza kurangira noneho aba batavuga rumwe n'ubutegetsi babayibamba, baravuga ngo ntabwo dushaka yuko uhindura constitution y'igihugu. Ibi ku ruhande rumwe byabaye imbogamizi cyangwa se byabaye stop over kuri M23 yashaka guhita itangaza nka guverinoma, kwa ko yavuze ko igihe cyose habaho guhindura constitution y'igihugu hazahita habaho ko bitandukanije. Ariko noneho hakabaho amakuru avuga yuko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ashaka kubyihorera bigatuza bikameruka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizifuza kubona Tshisekedi ari bugume ku butegetsi ntacyo yica nta n'icyo akiza. Mu yandi magambo yavuze ko adashobora gupanga amatora Kivu zose zitarimo. Ni ukuvuga ngo gukomeza kurwana kwa M23 birakomeza kugumisha ku butegetsi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kandi uyu Tshilombo yagaragaje ko abasirikare be badafite imbaraga cyangwa se badafite capacité yo guhangana na M23, yo gufata amabuye y'agaciro yose ngo bayagurishe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko ibyifuza, ahubwo haza kugaragazwa ko harimo bamwe mu basirikare bakuru bafata ya mabuye y'agaciro bakajya kuyagurisha Ubushinwa. Ibi rero biza kurakaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, noneho akaba ari imwe mu mpamvu iri gusunika Amerika ikabwira M23 ngo ni mwavanse mukuremo Minembwe yose, noneho mwe mugenzura Minembwe, noneho mu minsi mike tubemerera mugende mufate na Uvira, bize korohera transition yo gufata cyangwa se yo kubahereza Kivu Republic mu buryo bworoshye, kuko muzaba mwabashije kwigarurira izi ntara zose za Kivu. Ibi bintu ni inzozi mbi kuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nawe arabizi yuko iyi politiki igeze mu mahina, ageze aho rukomeye. Haribazwa ngo ese noneho niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika igeze ku rwego iri gukora na business na M23 kandi isanzwe irusha imbaraga n'ubundi ubutegetsi bwa Tshisekedi, biri bugende gute? Hari bubiki kiri bufate cyangwa se kiri bufashe abasirikare ba Kongo gutsimbura cyangwa se kunesha abasirikare ba M23? Ese iyi nkuru nziza M23 yakiriye biturutse kuri telefone y'igitaraganya yahamagaye muri M23 ikababwira yuko bakwiriye gukomeza urugamba rwabo nta kibahungabanya, ko bashyigikiwe, Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo iri bucikire hehe aba barwanyi ba M23? Ibi byose byo gukomeza gutegereza, ndetse tugenda tubigarukaho mu makuru yacu ataha. Nyaboneka niba ubwa mbere ubanye natwe, turagusaba yuko udutera inkunga, urebe munsi y'amakuru handitse s'abonner cyangwa se subscribe, ukandeho, uraza gushimangiye ko uzahorana natwe, ndetse iyo ukanze like ubushimangiye ko uzahora uwa mbere mu kubona ibiganiro n'amakuru tudema gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire amahoro ya Nyagasani muri byose, turabifuriza ko mwahaha ariko kandi mukaronka.